Krajem avgusta Britanska agencija za nadziranje poslovanja u finansijskom sektoru je objavila da će 13 banaka i jedno osiguravajuće društvo morati da plate svojim klijentima 1,3 milijarde funti zbog nezakonitog prodavanja osiguranja. Britanske vlasti smatraju da je oko 7 miliona klijenata prevareno tako što su im bankarski službenici prodali čak 23 miliona polisa koje klijente štite od rizika korišćenja i posjedovanja kreditnih i debitnih kartica. Za 80 funti godišnje prodavana je polisa osiguranja od posljedica krađe identiteta, a za 30 osnovni paket osiguranja korisnika bankarskih kartica. Službenici pojedinih banaka su svojim klijentima govorili da je osiguranje obavezno, iako su znali da to nije tačno. Bankari su koristili i taktike zastrašivanja, navodeći klijentima činjenicu da se svake godine beleži veliki rast broja slučajeva krađe identiteta vlasnika kartica i da, ako im se to dogodi, mogu da ostanu bez više desetina hiljada funti. Problem je u tome što su bankarski službenici svojim klijentima samo izostavljali obaveštenje o tome da su, po britanskim zakonima, banke dužne da obeštete klijente ako neko zloupotrebi njihovu karticu na način koji je pokriven polisom koju su im prodale. U suštini, banke su svojim klijentima svesno prodavale nepotrebne polise i time su stvarale ekstra profit za sebe i osiguravajuće društvo. U Velikoj Britaniji je poseban problem to što je na ovaj način čak 13 banaka obmanjivalo svoje klijente, a prevara je počela još daleke 2005. godine i u njoj su učestvovale i neke od najuglednijih banaka na britanskim ostrvima poput Bank of Scotland, Barclays, HSBC i Royal Bank of Scotland. Da li će i kada banke posle svega što se desilo uspeti da povrate svoj ugled, ostaje da se vidi.